Nimetoka katika Makueni County, Kibwezi West, Nguu Masomba Ward. Kiliokita wa Mugani umama Masomba Oba. Okay. Yeah. Karibu sana kwa mitambo ni ya Mutongoi. Asante. Tuendeni kana utwambili ona maandiko. Ni kana withi nitwa likaa tunene yulu wa mundu meki muthukanyo. Yes. Yulu wa Pasaka. Nundu muthenya no mundu twenda kuelewa kielelo cha Pasaka. Ni chao na yo ya chao na ni chao kileje ile kwithiwa tuika ndini wa ibindani ya Pasaka. Ithieta ala tuiki ya kana ithieta Kristo. Yes. Yes. Asante sana. Nundu wa ibindani ya Pasaka, kielelo cha Pasaka kana Pasaka ni undu wa mbelele kumatene. Thini wotia ni omuku nukona ana Maisraeli mechaloni maiwa malika ni mudhanani mawiye withewe wimutheu na ni manenga webinda ya kubikia bandu na makathinza makaminzangisa ndakame na makethesia kondo wanai na ibindani li ya Pasaka Yesu ila wokie at one moment ni walikile na abikie bandu abetanga kuambia udhinza namo asye ni wokwiyumia ndembo nekana atwike ndembo ya utianio kwa andu make. Nicho kitimibo kio likamoya nani wita wa Pasaka na Yesu ila weyumisebo watungwa wakulilikana we ibindani yake ya kuthinwa ibinda yake ya kwitikela alike moko ni mando athe nekana ose pina uonde nekana mathina monde amose amakuenewe nekana matwaingalanioni. Yes. Mabinda mengi nitusiasia ukethia bena comparison ya ibinda ya Passover na ibinda ya Pasaka. Ila tumita Easter. Bena ngwata ni onyo kati wa inosie ile. Ibindani ya Passover ya ibindani le tiano ya meyao. Ibindani yu ando matumia meyao. Yani matumia wa meyao na ndicho kutumia wa Passover ni kindu chuke kibituke neka naweze kwithia undu la we makwete ni wathala. Kana ni webetanga na matumia anzia sia kuthemba yani kuthemba namu makangela neka nawiti chendakame ibetange kana etute na isu ila si akwatite andu unukulika ne bindani ya ibinda ya meya na woka wakwato ni meya wae makubikia bandu woka ndaka meya wale kubikia bandu kwa keka ndizike kata kekamba nikita unota kuthiwa kuhusu kindu cia muthemba ya wethia watungwa we mubuku na uitwiwa katika ali ya ubukusu. Kwa hiyo bindani ngwatanio ya Pasaka na ninio ni maandiko masia Yesu ila wokia ise onieti usio yani kinduki andu mambe kukutumia kwanzia ilete asia mimi nitaingia ningulikanye mwene niyo seta ndembo nekana ni anisemwe nundu ila mabikie tunwalikane ni bukuni ya mwambilio malikile banu akolia no la to utuma ibindani ya mundu kutane sia na ngai ila mundu watani sia na ngai ba mwambelelioni nimekalile kilinguni kiasa the span ile weto tondini wakutanisia Yesu ile mabikie bandu matungeania makuli ati tukatuma o Yesu asya ninyu ndumei nela watumiwe no wokie na alikabambi oka kwanzia ingi asyawa ta mundu kwisila kusia wani ta mundu na abike bandu ekala maisha alama mundu baide wasua na itina ni wokie etikela kukua mathina monde nekana abetangola mweyao aete mumo. Kwa kila ngwatanio ni ba kila cha Yesu ni mumo abetange mweyao. Yes. Wow, na ni mwithukisia na musesi wa Mutongoi FM ndubona Mutongoi TV hatuenake Pastor Julius Mukule na ndi twende na kunena ni seyulwa mundu makonetie Pasaka kana siku kweno ya Pasaka ina umuhimu mwao kwa Mukristo siku kweno ya Pasaka nundu oyuwa athikila bandu wandewe yani Pasaka. Yes. Muhimu muno. Bata pio. Yes. Kwa Mukristo wonde yubande botwekia waise chumani kicho onde ki katika makanisa ni maingi most of the Roman Catholics me katika mutalatala wa kuatianisia mboya na be maundu mana yani twaze ni binda ya kwithesya. Yes. Ni binda ya kuthewa ya kuwekewa nai ya kwithesya kuma maundu ni ala mabuku witie wekeo kwa ngai
nundu ithie tambando tukuitwa ni mathina maingi. So ilikuwa ni wiki ya kuitakaza. Ni wiki ya kuithesia. Okay, nendi anenda nikanawithie ethe muthigisia kana musese witu ne kulio no kakulia kwesila 23915 ethe kindu ukwenda mana yulu wa Pasaka muthenyani wa umundi no kakulia kwesila kwa line witu wa SMS na ni mana ndivi otilwa kwesila 23915 na ndi twangie kuminukilia twithia twikwata oibusoeseo ya kosa simu yaku na kukulia kulio ethe wenda kulio okwenda okulia muthokomi wa Ngai muthenyani wa umundi va mitamboni ya Mutongoi FM na Mutongoi TV na pastor. Yes. Nendani kana twambo sisi ya kila event ila sia Tongoi sia kana ila sia atumie kwithwa kwina Pasaka nondo bena event kana kwina maundu amukati wa ala mekikie ni kana kwithwe kwina Pasaka nondo twasia Yesu no akwatiwe athinywa ambwa na akwa na hathayo katwenda kumatha kiundini wa kila itambe kana kila step ya kila chekikieni kana withie mwithukisia na musese witu lewele wai Pasaka tikindo cha kukila na kwasia Pasaka kana Easter. Well, nenda twambo sioka pa yetina kukwatwa kana ibinda ya Yesu mwene ayeyumbania unduni o kindu chambe ni waendhiwe ambothi kosa amaniwa make ambo mata na ame unduni lazima wikike na oza amabunde sia kindu kita wa mboya maji kimani mambi ya kuboya na mande na kuboya ni woka kamea aume undu wa kuboya ni wabata nundu mwana wa munda leo likamatotwani nundu ni wene undu ni wathenge. Yes. Number 2 ila uosie abikia bandu athimboya ni waondie amanda kwisila mbokani ila itawa the last supper. Ne kana aisanie namo na aisanie namo na wao asisia bala tuende kuimanisia nenda usoma maandiko mende ni kunia Luke Marko not Marko 14 Marko 14 ni watumanie aisie na ila waivethania nyumbani ya Simeoni ulo waite mangu ailie leu ni kwa mundu muka ena sova wa mauta matho wa munene muno na o wao sova amwitikisia mutweni wake indi kwai amwe alama dhatie ngoni sho machasia wanango o mauta ni wake nundu mauta ama imatona kuthoa kuetwe be makathoa mbe wa silingi maana atatu ikanengwa nja na mamo nungu nesia o mundu mukamono indi Yesu Yesu asia ekana inake niki mu muthinia niki mu Yesu asia ekana inake niki mu muthinia ambika wya museo nikwithi wanja mwina sio mabinda onthe na ila mukwenda ni mutona kumeka nesa indinye muina kwa mabinda onthe niwe kaula utona amba umbitikisya mwi wakwa mauta kondo wakuthi kwa haleluya amen. Yani Yesu yunudu niwe prepare asia wasisi asia mundu muko amudhambisie mundu lebinda ya mboka ya last saba maili mboka ni maya kwa mundu muka na akwata chance nundu nwa mana nibinde yakwethesia. Yes. Akwata mwana wako thengea kwake ne kana ethesie na mandiko masia o kana soba wa mauta metho wa munene amwitikisia mauta na wasisia asineri wala ibuyasia amaniwa make maya imwitikila maya mana ilikana maya mana ikona business hiyo na mandiko masia Yesu asia kanina yake. Yes. Leave alone. Mwacheni huyu. Kwithia ambika ulotonya ambitikisia mwiwa kwa mauta kondo akothikwa kwako. Na wasise nesa katika maandikoni Yesu ndaisoba kwa mauta angi.
the truth of the matter. Yes. Ndaba kwa mautangi. Ni kinundu ila aumie adhi ila waendie adhi kwa aikwa mboani. Ukwachani kwa wachumwa. Ala mogete makuita ameli makatele na makuita mauta masema wa monene. Mayamo baka mogie me datebo. Mogie me wale mulaika. Mulamu mandandera. Mauta ama munu mukoro na kanua imada ni mama atumika nundu pa hivi ndani ya kuelezea kwa Kristo ingine maili te kuelewa. Maelewa kana hivi ndani ya Pasaka kelelo kila kinini ni kuidhesia. Kujitakasa. Nundu mwenende wikala amatukuni maingi ngaya kunengete binde yakwekea. Lakini waize kwandu ingi mayosa hata stare. Makosa hati twali todhi mtumwe, twali todhi tukazenze mbuito twali todhi tukakoma na tukeka maundu make musi. Lakini kelelo ni kudhaidha andu methesi. Kwa kelelo kima ndiko mase Yesu asekana inake njamu inazio na mwikala anazio. Indi nyumu inakwa meaning ibindane ya kuikala ibindane ya kuikala ndu meye lele yende tedelete kwa Yesu amea kwa nzengi akitoa amea ikimu kweti ticho tukweti ibindale mu kweti kicha unyungu nze ticho kila tukweti ni kanati mundu mkono wa manakelelo chakila kiende kwa maana amekuja katika agenda na waziza abindu ya agenda transformi agenda la yaende ya kuyemboka na bachipae kwa wetu ndungi ni walioya nundu ni wewe kana kelelo kila chau. Yes, alikuja na agenda ambayo ilikuwa inatakikana. Yesu mchokutimia wazia leave alone, mwacheni huyu amutetea kwa nawe kalandi ni wakelelo cha mutangi ibindani ya Pasaka nundu twineni obo Pasaka. Yes, umundu Yesu aende ina kudhinwa oyitu unena nusukumeto yu atoaitwe golikoza sibika za itatu edwana anayekuwa mkalanioni nekana aeke na isi aku na siako na mundu mukoma nanu kweka na mandi kwa mazia au mabu amweke na wazoma katika other versions mandi kwa mazia mundu muko aimwathe no ala no mamosa hata mwathe biu nundu mose tekana wenda ilite kwili wambe wa mutangi na wazia katika ibuku ningi yazia na mandi kwa mazia keka woni mutangi wawo niyo mana mundu mukonu niyo mana onu. Yes, lakini weza kwethia nundu ti abuanize bebani mai matona komana so kielelo kile kinini kwa Kristo ni kana twilite kumana kana Yesu okie kumanda na kutangia kila chaite yumia at one moment ali kama dhinani matai make ne kana osena isi akuna siako ukila kielelo kinini cha Pasaka ni kana a Kristo ni pinda yako ithesia. Okay, ende mwivikesia ni kwatia wena omuseze wito ni wende na kumanthakana ni kelelo cha Pasaka kelelo kinene muno pyu ni kwithesia na kwinengane mbe wangai ni kana withie maundu metheme masio ndi nona makulu menu mambe kuka kana makulu makwende na kulya ni kwithia ngisisia undu wende na kumbandikia ni kana withie na kulya muthukumi wangai ndi kwa uyu nendani kana twambo mana undu Easter kana undu Pasaka yele kwithwa etano una unguzia banini wasia tia ndo kuthikwika sindu sia nthi kana sindu itailete ndo matha yo Pasaka yele kwithia etano ata asante sana mwa Pasaka yele kwithia etano wanga mona muno kwa mboya na uthaithi tistare line tistare line ando yinu mathizi ni makomani na ona maithi gani zani makomani ni maumba ndo mamusi makomani ni maumba ndo kwa tukoma na Pasaka ena ngojiti ina get together tukoma na Pasaka. Yes, ku kielelo kila kinini cha Pasaka ni kukoma na kuthaitha Ngai na kumuboya ndekana atunenge a grace period ya kwikala iku kielelo kila kinini cha ibindane ri ti kuthi kukomana ti kuthi kwambia kwa zetu kama ni klabu kena ti kuthi kwa zetu songanje tu etebane tuisanie hii na hii tuisanie ti bina ya kuisania ni bina onedere bina ya kuisania ukaisa katika na dini sio sana kana ni bina ni ya yo nyanya toilet kwitha tu na ya kubwa ya na mona munu ingi kulini kanwandu. Yes, kwa utwalite kwamba kutanguizana kuba umuntu mande komezia mande yusumbe wanga imbe na mundu alange mugegara
mkongelelo. Tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, mambo yale mengine mtasidishiwa, mtaongezewa. Kwa ukelelo kilake nini chamo yana ni kiokoni toilet komana chabata pio ni kukomana makanisa ni nutu ni bindani ya kwazi ati mutangi nuendia dhini kondo witu inatupasa tuende tulie hata wengine tukatae kula. Onakulea kuibataliu mwene utiwa batali mundu waze nina alea ne kuya nekana none mutangi na alea kuya nekana nitethesie mundu ibana kundu ila ona walea maundu mana pe undusi wose ngaiwa wosa aka yani kibindi nikicha akatethesia mundu longi ukatethesia mundu longi bebane kana kumela ngaliko ni yengi. Yes, isi ni sisi ndini wa news kana ndini wa maovo mathejani wayo na kuma muthenya waiso eni gutuika na serikali yase kana Mombasa kundu kula kweli akwe kwa motano ni kuhusu etando muno ayini nisi we mundu ona twende na kunena wende na kwiyumbanya au miathi Mombasa no kwatie angalau no kwatie mithenya mingi ibuso isio ya kweli kutembea ana kuona nana lakini ni kwatie ndi musese na mwithike ise witu muthenya no mundi ne wewe nesa akilato lile kwika ibindani ino ithita akristo unulato lile kwika ibindani iya Pasaka kana ibindani itwende na kutania Easter na ndi pe kinungwa na kokulia na adeni si andu ngimetha ameke kulia monopio yulu wa ila significance kana ula importance ya mundu kuosa kana kutangiwa ibindani ya Pasaka no gokwina kwithesia na kwinengane mbewa ngai kana kwinengane kwa Yesu anundu alamandiko yona tusomea boma Yesu okie kana akwie ni kana atutangie kana kutangia kila chaite yo significance kana important kana ikilelo kinene ndini wa party isi ya kutangiwa kumwosa Yesu kweli akwili hata nono wenda okethia ibindani kwina atabanya ingi kana andu ingi batamanasi ao bo wethia mainsistite muno andu matangiwe kutangiwa ibindani ya Pasaka. Asante. Mwithikisi wako na museisia katika mutongoi niendo kuyati utangio ni personal. Utangio tikwiwa nina kutangithia yumana na mundu na utiwa mundu kumangoni mundu mukotwa neno bo wake ndafosiwa kuthi kutangiwa nundu uwa twaise kwanzienge kana ni waendie manthio tangio. Yes, kutangiwa ni kuthi kwilecha mauni ma mutangi yulo tangi ya Kristo lakini ithie ala yitu kuita antabanya ingi ni mosie yanya na wambia kwaze ninye ndangie ninye nikie Kristo nuwa waele kile ne kana tangi keka baibatoma kwiyumya kutangiwa with ya bendu with ya ayekie na muika ende na udhinzwa lakini asiene kanandu maike otina mainya maase na ase ninyiti nguyimya tandembo ne kanandwike mutangi wa andu so Yesu no watangia Yesu no watangia. Yes. It doesn't matter the period kana time wila tuende na kutabwa kana tutabwa yulwa kutangiwa kana kosa Yesu nundo utangiwa ni personal na mwa kutangiwa ibinda ya Easter ni sawa na mwa kutangiwa ibinda ya wachumwa ni sawa. Utangio ni wakati wowote popote pale. Wanangi matangi wameo kelabu. Mundu akajua kazi ondonyi na nyina likabandu ekani kitikile. Ekanoze Yesu. Aingi matangi wa mangite. Aingi matangi wa meo lelu. Aingi matangi wa mundu labda na pono kambangane mbuku. Mundu akazi nienda utangi wanekana ni maneno ndo. Uyenda kwa sengaini wo museo na ngaini wo wende ni wotangi Yesu ni wotangia nundu atumiwe kundi tamutangi atumiwe kundi tamutangi ni kanoko tangia kumamba na kutangia kila chaite ambapo ni mundu mundu no waite
mundu ni waumite methoni mangai itino wa mundu kuvitia ni wawimie methoni mangai na mekala nthi na maasya twituma Yesu asya ndume na itina wa Yesu kuma baithia wasua ambatetuni asya ndi mutia mana nundu paivo akiumu kwa ngai baiyana kwa ngai ingwa yana atia asya ni mutia mutethesyo mwaile ambao ni baba mutheu. Yes. So katika aliotangiyo baba mutheu ni wongaidia mundu akabikia bandu akaumbula usiu twatiwe akamwya ulona ndiye ripoti ulona ndiye ni wo ulikabeba thini waku na ndi unengelelia we Yes ndatayo. Amen. Ni baba muthia wake ni wa kuthoima mango sitangiwe amunengelelie mutangi Odi tangia wani beba tutangia wani Yesu Kristo. Yes. Beba ni mindo ni nchini ya kutuma mundu amona Kristo. Okay. Yeah. Nendani kanato ise message kana utumani waku kula kwi makanisa muthanyani wo munthi ibindani twende na kumbanya Pasaka lakini nenda nikadawithie nundu tukwisa kwina wathi we buku mbadisibo tukwisa kwina lakini nenda nikana wambotobia yo message ilo twaza kwithia we nayo munthi kwa kanisa yenya nundu nisi twaza kwithia be mundu wenda ndiye ndweta makanisa lakini wenda mundu wenda kanisa kana na message ila ibo ya Pasaka maybe ni tofauti na kundu kula konge ona yuta kwithia twende na kunena ibe mundu kwete kuwa twende kindu tofauti na kila maybe wao bundetu kana kila umanite ni message ibela ina kwa makanisa muthanyani wo munthi ni mubea ni asia kila ndo noto mana kwa kanisa muthanyani wo munthi ni kana Yesu atie kanisa omwe atutomithie tatabanya atu yati endai atumia maniwa wasoma Marko ai matuma amaniwa make makamande bandu bakwikia mboka ameyenda indwa nile mwelekele na mwabika ba umwiko nona amuma amatuma mathi mabazeka ngoli ndena yengoi ila tonane na obo wa Yesu wesile wa chumulo na bitie Yesu analike Yerusalemu atulete ndena yengoi inatha wa bandu ni mundu ko ukelo kila ngweta ni weta kanisa wo mundu ngaienda kanisa wina wasya umwe uzini wote mane wako makanisa wasya umwe na wao mana kindu kimwe kana ulotangia ni Kristo zia nimwe ya kumona ngai zia nimwe ya kuthie tune iyo no kethe ya kanisa wani wa kuenda weba no kathi weba ikelelo kila kinini ni kutangia human being kutangia madhayo kau kwa kanisa wo munthi it's not a business ti ndwa kwa senye ni unifice mimi mwenyewe ni kujua kwamba umeokoa roho ngapi umesaidia watu wangapi utethete andu mena mamane monenzia ya mutangi utethete andu mena mone cheni chaune kwa utumani wako wa makanisa mwewani wo munthi kana Kristo la tutabania tonelele andu nzia kwa Kristo ula ni wenzia na ni wuo na ni thayo na bayingo bondu izothi kwaza tezile kwa Kristo ula ni wo tukie mwenani we munthi ambwangelanyoni na athinywa kondu wa mathayo ma a Kristo okimuni nekiwie kinanye jana no mutongo yumwe lakini no mujizi to Netanyahu lakini hiyo sitaki kuingilia sana mundu wende zene na perspective yao nundo anenie neza kwa ndeo bingo Kristo kuku ndiye ndokenena omunono ndo ni subject wa another day. Yes. Kielelo cha kanisa mwemani wo munthi elekeza andu patia watu mwelekeo nenga andu kielelo cha kuthii tuni tuyibandi permanently tuyibandi twikalepo tene na tene tuyibane kana tuoni andu nzia ya kuthi kwa asa tuoni andu nzia ya kuthi kwa mutangi kumwia ipani po kielelo paani po nzia na niwo na niwo thayo lakini tiyo maelekeza kwako. Okay. Niwizijue la naambia kwa zia ukaikwa kwa yu ndi mutethia.
ndi muteithia nundu ndi murange dinyi ni na range kanisa kanisa na kuwe ni Kristo na ni watu onene we mwanani wa mundu. Yes. Thank you very much. Nandi be kulu ngwendo kulya yulwa a process yesu ya point number 1 ya kukwatwa kwa Yesu kuthinywa na kwisa kuwa kana kwisa kukua tutambitwa kila ngaliko yengi tuthi ndini wa kwiki wa kabulini kana kuthayuka. Isu yona na siacha process isu ya kukwatwa kuthinywa na kwisa kuwa mathayo mitu ithetikili isu signify ya chao tamo Kristo. Yes. No mpaka wisile mathinani. Tamo Kristo no mpaka witikile mathina moka amundoni. Yesu akwiye 100% Yesu ai mundu 100% Yesu ai Kristo kana ai ngai. Okie kuosa bayo mwe wake mundu ne kana amoni kana weta mundu mathina ukesela weta mundu andu makaa kwikao. So wonanyo wa Kristo ne kana esulio mathinani ya athikie bandu athi aboye aende andu mamukwate abunaniwe ne Judas. Atewe mbesa andu ni mukuthoja atewe 30 shillings atewa atewa andu. Yes. Meaning wata mukristo pe mathina lo mwene okweza kwesilwa Ma lazima hiyo ni lazima uyapitie. Na ndinde yolio mesela kwa hiyo nienda utabe kwa Kristo itikila pe mathina moka munduni na mathina ama indi ya kulia kukwata ne kana Kristo ulawi ndini waku onekane. Kristo ulawi ndini waku onekane. Yes. Kwa mawisilo maku medhirisha wanadhirisha ni Mungu gani ambao ni ngaiwiba ulovukuma. Nutona kutangia kumunduni kwa mawisilo ama kuma ba kutwa wabu ezo bike bandu akwatwe atwa wembe wa Pilato asilelwe anu mandiko Yesu aisi maka mtu ambe watumia mamusilile. Kwa hiyo ni Yesu ni wamba kone ningalekani wamwene sialimo maka mtu ambewa so maka musilila nakini mwika makeke la mwisungi kila mwika nyinga munenga ndeto sia kusungia. Yesu asungia Pilato na ndeto sia ngai na we. Yes. Akamwea ndinde mwana wa mundu kwisula maundoni ya na aikulanja makuli aikulanja ina kukekwata aniwe Kristo ataze ni wanena. Ni wanena. Ni wanena kundazi aye. Ndazungia aye. Ni wanena. Asiawe ni wanena. Yes. Yeah. Be we not yoga na Yesu niwe yumisieta ndembo. Itina wa kumebinda ya utia ni omuku na kuligambeni utia ni omweo. Ngeweno ya Yesu kuyumeta ndembo kana sacrifice inspire it will inspire idhi ya Kristo hata kwa mondo makoneti forgiveness na compassion. Okay, asante. Imani sia kana yona nasia significant ya mundu yona kana we Yesu mwene ta mundu miwalete kwitikila kwi sacrifice. Kuyumya uko Kristo ni kuyumya. Uko zaidi ni kuyumya. Kutevya ni kuyumya. Na kuthaitha ngayuka nenganesa yaku kathaithe tondo inoko ba studio. Yes. Ikwite koko kwa ngai ni sacrifice. Yala ine wa makona neba ni mazago ni Machakos County. Yes. Kwa ni kweyumya. Atonement Yesu mwene nengana at one moment ne kana wa mwene atwike ndembo kwa umo Kristo wiba ye unzia hizi nendo kwa yumya ta ndembo uthukumewe ya wangai nundu we mwene wanenganiwe ta ndembo. Yes. Yi Kristo mwene enengania ta ndembo sorry. Enengania ta ndembo ku ukwendangana na kwiyumya kwake ni part nene muno ona ya forgiveness ya weke ya weke. Yeah.
aha aine thank you very much muthikisia na musisa witu nendani kana withi na mbia ko sisi amukatoa makuli ala kuletie muthukumi wa ngai muthenya ni omunthi twinake pastor Luizi no rana manio kuita reverend reverend inambita reverend no yako Julius mukule kuma kwenga likosia makueni yes akondu kuita wakiaoni ni kiaoni cha ngo yeah yes it's a new church yes yeah ni kanisa tetu namba ndio muno yona mwaka yes ya no nzia ya kuyana okay nzia ya kuyana okay sawa nendi kana namba isiamwe kati wa makuli ala ukuli twe nona nduma kondo kwita mbele tu mbele tu ni kwa zile ngali kuisu mbele tu ndio ama kueni wawendete na matiliko yes nona maasya mende na kutusia isia ndubona kutwithukisia radio ni asante sana usu eta wa Kailiti ni mwese umetangalikosia kwa mbele tu Mwambani village akasia ende na kuadhimika kiokoni chomuthi asante sana ungo kwa sia Kizito kumangalikosia Makindu nitawa Immaculate anaendi ende na kwithukisia ende akasia mendete nzia ya Musalaba kanela itawa nzia ya Ngelanyo umonde medhio kama kuita Ngelanyo that's Catholic yes ina significance mwa kwa mamwikio wa Katoliki kana nila process tu kwa sia ya kwesila thini wa maumu asumo nde na Yesu omese mpaka muthia well you say you katika process ile inapitilo labda ni the dini ya Catholic maybe na manesilite ya lend no mundu yume na siku kumunene wo yu wakuthi me yumakui matetheze Yesu kukua mukalanio wasoma thini wa Biblia yasia na maendete mama yimuthini ya Yesu ila mamukuita mamumya ba kwa Pilato mamusongeti mama ichengelanyo makomanie na mundu weta wa mukuleni na mamukwata chabina na mama ichengelanyo amatethesia kukua na wenda alea amatethesia kwa hiyo ni wa Catholic mona na sia ni muno no ila to soma ndeni wa isomo ni tu isla to kasoma oide ni to kama na meka aoneke meka aone wona ni wa kana mumene menda kuonania the true picture ya kila chale kwitha kitikeka mwenani wo mundi ukayikondo ta Philippines oyu mundi withe ama yimya kwamba makamba mundu akambwa akakoni wamesima akakoni wamesima you enda you ndingi withe you mayika kindu ki tamo practically tamo ene lakini yo kwanze mu ndo tange ya mundu you ndo tange ya mundu you withe awi kito kwithina ndo la wagwie no la we yumise tande banane ngana ni ngai ni Yesu mwene nekano kwamo so kila kitu tona nasia ngelekanyo ya kanaki ni checha ile kwenda kitike kana mukristo kwisilwa mathinani kukuangalani maandaza balindaza maandaza balindaza elika namu kwa muwani maitona kumobu muwani makathi kundu ta katulane kana makatangi mama somba makauma makathi kundu konge makathi kwaza maizo bikatu kana mabika kanisani so ni nzia ya mkalani atama kwenga likosea Makindu newe maambia ngalikosea Kisingo ameendete mpaka St Peters uma Makindu ni baza nenda tutambito kila lia arundu nisi muthenya wa chumwa tukethia tukinena yulwa mundu makuthayuka kwa Yesu lakini ndaho briefly tuambe kwamba kunena yulo wa insignificance kana wonanio wa mwe wa Yesu kwikiwa ndini wa akabule na ende ibinda ya muthiendi Yesu kuthayuka what does it mean in our lives asante yona nasia kukua kwa Kristo aendie ila wa Yesu wetikile ayetikile kukua nekana osema thina maitu akwe namo athe bayo kabuleni akwe na mathina maitu na Yesu ikumela walikile mbwani amino kwa ndukazi athi na asinda ukupina kwa ona ni baby na yako likabaya na kweza kumela no walikile we mwene athi mpaka uimone ona wondu kwikalawa na mariko mase na athi oza mbungo siaku ukune ne kana mundu la wakwenda kalolo melibu
Hizo thayuka. So yuko na ufunguo. Kwa Wakristo ukweli, ala Kristo ama pe mwana wa Mkristo. Wa mimo kwete iwe mwiso. Wa kwende wende ni ya Kristo. Yes. Maana kwa maziwa kwende ni wa Kristo. Ti iwe muthia pe ko thayuka. Kwa hiyo onanisie aho monzi amea opa kwiki wa bambo ani ti iwe muthia pe ko thayuka kukite. Alikamboa alikakavulini we mwene. Tikile kiwabungu ngani na amonya ndo kone sio ndo sio aningelekanyo amonya kana wa mino dhinyo we konyo andu makwikanyo na mezo bikie bandu makuwa pe kuthayo kakukite alikabundhini mboani ne kanabe tange aibu ya kifo kukwa kwa mundu wana ila yokie mundu ni kukwa lakini waona nyati walikaba yati iwe muthia tuimuthika ibindani ya kuthika nondo kiwango ni cha kuthika ni wathika mundu wacia twamuya ba twamuthumu cia ba etele kuthayuka. Yes. Koni ndona cia andu be kuthayuka kukite mundu ni utono thayuka onetina wakukwa Okay. Akathayuka athayunga lakini twikathayuka na meno. Oh, okay. Twikathayuka na meno. Tutauishwa. Tukekiwa mezao. Oni chogirimi wanakuwa mitandao mazi atukanengwa memeo. Mazi atukanengwa memeo. Mazi atukanengwa memeo. Naindi adenani kana ndi sitwangie kuminukilia adenani kana withi ni twamba kusisia yonwa yoni chogela chabendokie yonwa kutania kana kulilikana ibinda ya Pasaka rundo labutene wethia be ndebena sielelo andu makathima kanisa ukethia andu mundu no kukila kanisa ukethia itaikwangeleka ini kindu sa itareality ukethia andu nimeyumba nisie mambo thi Sunday school ni kana meso thi kanisa lakini wewe na ukethia cultures ni athele kana yatelle okuya musi kwa bandu bonini kana maybe kwa alameki ya munobi ukuthayuka kwa Yesu kuthi Sunday weza kuthi nota makola ukethia yuto mundu wakatano we mundu kwanza nguwa ekulia bandu ni silite kiogone ni nguwa yasiendo thi kanisa kulo thi kanisa wakatano kwa cha kwikata yuthi abena ila sindu sineka wana witi na lakini yuo oneka maundu mapendukite nundu wa teknolojia na maundu angi meki mapakajo ndisika nani mele kuinfluence ona undu twele kwithia twililikana kukukwa Yesu kana kuthayuka kwa Yesu ibinda ya Pasaka baby nundu wa walikuwa maundu ibinda ni ebindu kuna andu ni mabendukie na methele lotha idini methele la Kristo ko kila ndo na kuzungene kana andu makitie kwiyele la Kristo na methele la Ngai weza kutha imeona tiundu so if you mundu ya ukulia so what you uende kanisa no kegara wana ngata mzee kuthi kanisa no kegara utabana zele kana kwikwata you so andu ni meyele ile Ngai na Ngai amandu ko amandu kazia uyi wandu waingiba Ngai no Ngai nde kalayu uyi nusuita uyi wandu Ngai kalayu manini wa Mukristo la waruo lo mukia onele we musomu kana ndu musomu Ngai ni ukutumia akautumia nundu wakikio kila kindeni wako Yesu mwenela werikila tumikeni wokie na yeyumia ailikwithia wale ile lakini yeyumia tandembo ne kana okay andu yuni mele na wazizia yu andu weza kwitha yu kuthi kanisa ni kwa mundu ti issue ona kwiko na kwa mundu ti kindu ekita kwazia mindi chau umbekara nitaenda kufanya so itanifanya imbekara nitadu kwa huko kwitha ni Mukristo ni Mukristo ni muthaidi ndi kindu hiyo manje yani kwake azi kindu hiyo mata lakini kwa Ngai ena kitumi okay ana Maisraeli maili cho Misri eiwe palawo eiwe enda lecha andu ana makwa Maisraeli ne kana makanda idhae wanda wakaniabudu yes ulechiana makwa Israeli kana mekara makanda idhae kwa huko kuthaitha ni continuous kuthaitha ni kindu cha kwikala ti kindu cha kabinda kamwe yes thank you very much nenda otongilile
kindu we na weta nundu nona andu ingi makuleti andu ingi na message bakuwe 10 matongo ni mundu kwitwa Angelina kumangaliko cia mitaboni akuleti yo Pasaka ni chao na nundu we una lesson na lesson briefly akondwa musiaisi ana mwithukisio la walika oyu mitambo ni wengo kwitwa Jones kana Jones uliza pastor atuambie Pasaka ni nini, inamaanisha nini. Ungeo kwetu Koki kumangaliko cia makweni akasia akizito ngulile pastor Pasaka ni chao ni kwate tuambia party introduction tita ana kwate no twele so briefly andikana tu inawadhi we buku andikana tu minukilie bo. Asante. Nithi yanaelezea na asia Pasaka ni transformation. Ni kuma kiwango nieleze kwa lugha nyingine lakini hii akanielezea bu ndo ina yake to nenda kuthio kukata short cut short ni kuma Pasaka ni kwitikila mathina ma Kristo utransformiwe wisile mathinani uwekewe nai yani kupe Pasaka ni kwithesia Pasaka ni kwikala theune Pasaka ni kwikala we cleansed by the blood of Jesus ila etikie mukalanyoni Pasaka ni kwitikala Kristo edhiwe niwe ngome ya thayu waku nekana utongoisi ona mwenangu wa Pasaka ando ingi ni kwitikala Kristo ukazi ni natangi wa na kola maunduni aya mutongo yumwe wa andizie kwazia we endothosia zindu ziake umwe munene ezi kwazia endothosia zindu ziake mba na ila ingi cio then kana we onie maisha onie thayu aba wa zindu zia ndino no mana ni yani no mana ezi bai no gwezo mana sio go yes aizi endothosia mali ana ni muthi endothosia mali yake mba whatever we a university sins yake ngaini mundu ethiye kwa ngainobo pena nzia ila yawo na bena uniko na bena wa aize musalabani nibo bena uniko nundu bainga kintu kingi kitethia thino iki tubikitwe bune mukelani wa Kristo yes tuyaya ili kubikia bana lakini kwa Kristo atwailia twabikia bala tubikita yes. Thank you very much. Nendani kana withie arikwatiene makuli monde alawe na monitor asunge andi no nena nyawitu twenda kwina wathi webuku wathi namba ya na 11 weta wa mukelanyoni wa mutangi nendani kana reverend utukwathithie asante nikana ndi tukwatiene na mwithukisia witu onomuna musiese witu nende twithia twiminukile bo akune ndani kana wambe kuvoya pastor nenda wambe kuvoya ni kana withie ni twathu kia mangaliko ya TV nondo twithia twendeo na kwina mwendo wa saita tusiabi kama kitoto tila nikana hizo tusioke ku radio ni twende kwende asante ndani kana ngonengo ndatike mwe uboye ni kana tuminukile na wathi okay asante ni mobea kaituboye asa ishitwani ya Yesu ninakutungia mobea mwiyai ula niwe mutange mathayo ni maitu ngai ula watumie mwana waku Yesu nekana kwikondwa na isitu akwiya kanisa na akwiya nthio